tuntruma rongbol na chanchin kan ngai thak tur chu tong trai na din sikul ti Rwanda rama sesa wai Pimentel di Penikuk chanchin ani hei hi 13 sabat tholom manga du thu sam thlengfam kimta chungchang ani kumsang ni som purukhan Rwanda ram khopui Kigali Dai Fema Adventist University of Central Africa muna medicine sikul din nan 13 sabat tholom khon ani a kum engmoti chung chu East Central Africa Division chunga ko ranten medicine sikul din duin du thu anlo sam to thina heng lai bial ta na hrisel na lama malak thar mamona hi alian le ani medicine sikul din ani theina na mala turin division president chuan mala tu tur committee adina general conference president in Hiram Aron Tlotum Khan Rwanda president nen in komin sikul din tura som anita ani chu project ero chuan har satna lian tak tak atok chawa mithen khat phei chuan athleng thei tak tak don emni antiloma har satna lian ber chu sumle pailama tlak chamna ani a adota chuan dina tang tur chungchang chu ani pathian in division chunga koshan member te mangin sum chu angai to saka chuta khovel puma koshan member ten kumsang ni sompruk khan 13 sabat tholom anhan thotlang boka chuta Costa Rica rama Dr. Este A Penikuk Mexico rama Montemorelos University a zirtir tu na thoklai chu project ka hroi tur le din masabera tang tura som ani a amale achung te chu Rwanda rama anlo pemta ani mase chu chu abul tana chau alani chona lian tak tak machon tur ala tammaya chung chu in kai hruina dan siamte azirtir tur zirlai duante in sakta kalpui zel dan tur tele man ruwa ka thoktu tur zon mu chu ani he project atana thilpoi mo ber chu tong trai na ani division chunga member te chu thanem ngai takin an tong trai thina Dr. Penikuk le achung te lo om to na le tho to na Costa Rica le Mexico ramlama po online manga tong trai pol te din ani boka online tong trai pol kai hroi tu te chuan engthil ber dilin nge kan lo tong trai don le ti in azota anni chu Rwanda rama tong trai atman hun jingdar thuma anin khom ve thin ani chuta chuan nan Adventist te po in an tong trai pui thina ni khat phei chu mun thar tlo turin nan Adventist nu pa an local hial ani pa jok chuan he muna kan fanu hetaron kal turin sikul in honlan hi kan ngak hle asin chona lian tak tak in machonti kan lo hria he sikul tan hian tong trai pol te kan dina thalai te cher chuanan lalpan he mun hi a thantir zelang ti kan hria ani atia atopa anthil zir tur chu pompui ani a in bua seina chu zo ni in kumsang ni som pakwa September ni khan hon anita ani ti turlom chun chu a mun ma din mun endik chi ani to mai chuta COVID-19 ripui kha alo lenga ramri te khar ani awangin manroma mo tak tak te chu laklu mai thei ani talawa beiseina abu viau to lain pathian alo che a sikula manrothon lu ani theinan phalna bik te pek ani talo mai ani Rwanda rama total lockdown tumni nei ani nuin munma endik tu te chuan ron endikin an pompui ta a kumsang ni somni pakhat January thla khan zirlai masaber te lodong turin sikul chu bua sai pai diam anita ani thalai te chu East Central Africa Division chunga Union tina thoktu lani tur medical missionary lani tura thlan ani a ramthim rongbol tu ni tura chunglam ko na anla kalpui tura kong engkima mitling ani theinan zirlai pa ngai le English lama po zirtir ani boka COVID-19 lockdown neinon le na khan class masaber chu ati boile dewa lockdown atop ma chu mani rama omri turin ramdanga changa zirlai local te kha ngen ani a chuti lain zirlai pali te ro chu Rwanda panin anlo chuak man to a konglaka tangkhang thei anilo chuwang chuan an chenaram South Sudan Ethiopia Cameroon le Liberia atanga latak
Rwanda rama lockdown an mangta ani zoi muangin chung hunte chu alorala kumsang ni somni pakhat March ni riat khan sikul chu hon alo ni leta ani tuna hian medicine sikul chu ani dan tur ang taka kalpui ani ta a chona mo chon tur te chu an lo om chungin thoktu te chuan pathianin engkim chunga ro arel ti an hri ani Adventist School of Medicine of East Central Africa din na tura 13 sabat tho lom phal taka in tho awang khan lom thu kan soya tun quarter 13 sabat tho lom then khat mang hian thoktu te che na tur sak ani le dona chutatan min tong trai sak ba ka tho lom phal taka in tho le dona wangin lom thu kan soi lok ani khati zong kha tun tuma rong bola chanchin kan ngai khak thei chu ani